voin hi September ni somni panga inrin ni ani kan u nau te le thian te tual le na Myanmar ram buaina kan han puang le dona inom mun le thut na te kha han rem fel ula ngai thatran le mia mayang o United Nations High Commissioner for Human Rights Michelle Bachelet chuan Myanmar a sipairo rel na hnuaya mihring dingna chanvo te palzut anina sa in din mun thalo taka an omeka boruak thalo jok a thlen zel lo na turin atlai ma ngeya ma la turin ram sang te angen Myanmar ram mi puite an torna chu anasa to hle ti soin Bachelet chuan atlai ma ngeya democracy tundin ani le theina atan le torna nasa jok an to lo na turin malak atum to hle ti soi kumin February ni khata Myanmar sipaiten civil sarkar thu neina an hne chunua sipai sarkar dulona lan tira nor huai hot te jingami sang khat za somni chu sipaite kuttuarin an thi towa mi sangtel man ani to ti UN chuan atalang tun thlengin hun tam taka sipaite le eptu te in beina ala thleng renga civil mi tam tak chu himna zongin anram thenoma an tlan cheto bok niga khan Sagain region a thingtlang kho pakata chena in te chu sipaiten hal sakin tual chung mi te chu silain an kapa hei wang hian civil mi te chu an khu atang hian an tlan chiania soini local media te chuan hemi ni hian region le state panga a in beina hi athleng le ti an ta lang bok khothlang ram te chuan Myanmar sipai sarkar che dan hi demin shrek na te po an siam towa ma se mitam tak chuan hei rungot hi atok lo na zoka sipai te chunga che an lak angai to ni ti in an soi Bachelet chuan sipaiten Association of Southeast Asia Nation Asian nena tharum thona thleng te titopa remna kongjonga inbiana nei tura inremna anlo siam to chu an zom lo ti soi ramchung har sana tok mek mipuite chom dona pek lu phalsak turin sipai sarkar chu angena politics thil awanga man te po chu vek turin a phut bok civil mi te himna chu ngai to saka civil mi te laka air strike kan nei thin po ti to mal turin a phut bok ani United States Department thu puang tu Ned Price chuan United Nations sa US Ambassador Linda Thomas Greenfield chuan Myanmar Bangladesh le achevel rambuina wanga Rohingya ral tlante tranpuina turin US dollar maktadoi za somriat an pedon tia puang Ned Price chuan thu chua siamin kumsang ni som pasari August thla a Myanmar a Rakhine State a bei le tinom na awanga tlan chia Rohingya ral tlante tranpuina tura sum kan pek bel tunen hian heng mi te chom dol na tur hian US dollar tu le ding on khat point panga chuang kan peto ani ati Myanmar sipaite peipui thlangna wangin Rakhine State atang hian Rohingya mi nuai tel chu Bangladesh rama an tlan chia Bangladesh a Cox Bazar a atam jok chu an lakho samek ani kumin February ni khat khan Senior General Min Aung Hlai kai hruain sipaite chuan Myanmar civil sarkar thu neina chu an hne chu boka rampuma kum khat chunga tan state of emergency an puang zui ngal bok mun tam taka mi puite chuan sipai sarkar du lona anlan tira sipai te nen in bein sipai kut tura thi po engamo zat anom to bok US State Department chuan Myanmar sipai te chu tharum thona thleng thin te ti to ngal tur le diklo taka anman te chu chuangal turin angena Myanmar rama mi puiro rena tungdinga Asian nena inremna anlo siam to 5-point consensus chu ngai poi mo turin angen bok ramro rel tu ta chu mi puite chom dolna tur thon lu phal saka COVID-19 dona konga mamote sem chuak turin kan ngen ani ti in US State Department thu puang tu chuan asoi Myanmar Democratic Leader Aung San Suu Kyi chu House Arrest a kar som paruk te meu an khung ben hu in nei pito khopuya special court a
thu buai ngai tu ani chanta a tuna hian sipai ten ama le a thopui te an puna le thu buai an siam sak sang ama chon tura ngai ani dan le thu pek ken ko konga mipui te hruai kholo thei information diklo emo ani ba ka information pek chu thu buaya vice president Louis Win Min le neipito mayor Louis Mio Ong tenen pu ania thiamlo chantir ani chuan kum thum thleng lung in tan tir thei ani COVID-19 in kai hruaina dan bo chia puwa dan lu anga ama veng tu te man tur walkie talkie lak lu le phalna nei lo radio man te thu buai siam sak ani boka additional charge pani dang siam sak bel ania chung te chu thamla lak te heta hian thiamlo chantir ani chuan kum som panga thleng lung in tan tir thei ani official secret act bo chia puna heta hian thiamlo chantir ani chuan kum som pali aya tamlo tan tir thei ani bok amal malalak chuan ok san chu chi hian thu buai puna paruk ama chondon tina ani chu su chi thu buai hi a indotin ngai tua chho zel ania ali gal team te soidan chuan September ni somni pathum ni ngani khan official secret tak bo chia puna thu buai chu an ngai tua tana he thu buai hian su chi mai ba ka Australian Economic Advisor Sean Turnell te chu pu tel ania ani pani ba ka hian su chi Union Cabinet member pathum te chu Section 3 Clause 1C Yangon Eastern District a thu buai siam sak ani bok Section 3 Clause 1C hian melma te tana direct amo indirect a tangkai theitur state information lak call record chut chua thedar emo midang ta sia tira khapta he thu buaya pu thiamlo changta chu kum song pali thleng lung in tan tir thei ani oksan su chi thu buai hi an chaina arei hrep to mei thla a sipai ho Supreme Court in alang nuwa nei pito khopuya dekhina district court a hlanchon anilia su chi te defense lam ho to pa khinmuang zo a soidan chuan thu buai ngai tuana hian su chi chu video link mangin minute somthum a in lana milang pali chu full PPE hachungin anin lam ve thung ukil zong in thu buai chungchang soi ho tur a an aya an o sakte nena in mu na phal sak an dil veka judge Ilwin chuan court a ti top lai loka ti le huna chuan le lam thu ngai thlak ani tuang ti in a soi khinmuang zo chuan son ta na lel thu buai immigration act nuaya an siam chak chu ngai tu ngal ani thu a soi ani khe sungsang hi chu chiang soi hlei thei alani hri lova news reporter 10 Son Turnell Kyo Winso Winle set ong ayo te a ding an ukil te biak pon tuma ma se an hloting theilo ani hearing nei le hunatan hian ka tharning ani September ni somthum ruat ania heta hian tong le tu tan so Turnell man the ani don emti an ngai tu ngal bokang case an ngai dan ain an lo wange oksan so che thu buai zat an soidan hi ain ang lo deuh nual hlom maya Myanmar Now online news in ata landan chuan sipai howin su chi thu buai an siam sakhi som pakhat lai ni nan soya su chi thu buai or som pakhat zinga panga hi thotan ni le thole ni pianga ain dota ngai tua tu ni in thu buai dang pali te hi kar khadana zirtom ni pianga ngai tua tur ani thung Yangon Region High Court State Councilor laka thu buai an thelu hemi chungchang thu chiang jok puanzar tur mabak aumek bok entin nge mi pui thlan ro rel tu an pai thlak te laka sipai sarkar ho thu buai siam sakhi kalpui zel ani don ti hi Myanmar ram mai nilawin khovelin angai chang tamek ani nimin zirtom ni khan Yanglai Association sub headquarter sangau SYLA te chuan sangau le a chevel khu a kan unaw ral tan om te le lola thenbel zel tur ta tan an chol ha dam na tur le chol lai long na tur refugee camp bo sai turin natlang an huai hota he natlang a thok turian sangau ka chung YLA branch sang a thok tura hriat tir an dia natlang tura thok chuak te hi sangau YLA branch sang te le sangau ko then om sentet fiang atangin nula le tlangwal thanem tak an thok chuak ani heng natlang tura thok chuak te hi SYLA phroi tu president Puvi Lalu Thianga Pubi biak vung RZ mo milo tha thiam ta u
pu el zat ringlot le pu el ro sang lina ten an troyoma natlang tho tan ma hian an ha tho tur te tluang taka tho zo alo ni theina tur le kan u nau ral tan ten tangkai taka an man theina turin pathian hena hlanna hun an manga an hun man tur te pathian hena hlanna an nei zo hian Young Lai Association branch sang ten an chan pual tur sem ania natlang hi an thok tan zui ngal tamup mup mai ani Mizoram Pradesh Youth Congress Committee President Dr. Lalamal Somang nga ka chuan Sinod Revival Camping Center nei boya ral tlan te chanpuina ahlan Dr. Malahi COVID-19 wanga home isolation a in enkolmek ani wangin a ayoin Aizol South to Block Congress President pu eislal duoma Joint Secretary Pularin Kimale Pulal Lien so taten dal tel alu bek engomazat an hlanani Dr. Malachuan Barmarama kan unaw te namen lovin harsana antok meka an sahimnan zofa te inpui Mizorama anon tlanlun meka theyang to ka lo tuam hlomi mizo mi puiten kan zawaya kan mo phuna ani ati kan unaw te harsana hi zo na thlak zong ten kan harsat ani ti kan the thar le in kan in unaw na tinghen le zual tura kan rilru kan song he atul tak zetani ti in acha bok Sinod Camping Center a hian ral tlang nunaw telin mi za somli pangavel an omeka Dr. Mala aiwa kalte hena hian thinlung takin lom thu an lo soibok ani he thilpek hi Pastor Mal Somele apasal pu ong thang ten ral tlan te ayo in an lo dong song ani Myanmar Rama Exile Government ral tlan sarkar pani lo to te tun chung chu i han khai khin vel don tiang National Coalition Government of Union of Burma NCGUB anti chu sangkhat zakua somkua kumadin ani sangkhat zakua somriat pariat kuma Myanmar 8,888 uprising tiasiat jamboi chiam nuwa sipain thuneina anlang nuwa lopiang ani a sipaiten anti amangin inthan pui chu sangkhat zakua somkua kumkhan anbo saya NLD party chu Myanmar mi puinol puin an thoba wangin nena an changta a ma se thu neina hlandu lovin MP te chu an man khom chiama man tok velo ten mun himlama an tlana sarkar thar an din ta ani Myanmar ra tlan sarkar anita a an headquarter chu Rockville Maryland United States a omthin chutia ral tlan sarkar exile government ani lai khan Southeast Asia tang East Timor ram hian apongpuin a recognize ve ani United States po hian apongpuin aram chunga official hon aphal saka an sarkar prime minister chu Dr. Sein Win ni in ama hi NLD party hruaitu do ong san suu kyi Faraz Kozin ani National Coalition Government of the Union of Burma NCGUB sarkar hi ahun lai khan khovel ram sang ten an ngai event hle na chungin Myanmar ram chung sarkar in rel bol na thila ram dangte anin rol lo hlom ani Myanmar Exile Government NCGUB hi 18 December 1990 kumadin ani in kumrei tak Military Council sarkar hi kongtam takin ando dala sangni sompani kumkhan Myanmar Rama Military Council sarkar le NLD party nen in rem na siamin Myanmar by election a MPC chu thei ani ta ka chuan kum sangni sompani September ni sompali khan thia anita ani National Unity Government NUG sarkar ve thung chu Myanmar in thanpui sangni somni November a in than MP te chuan Parliament thardin tura an pun khom mek lain sarkar hruaitu ten sipai ho ten an man thuta lo thei lovin midang ten CRPH Committee Representing Pidong Su Luto ti in andina hi February ni kata fir fiek ten thuneina an pong laka mipui thlan ram hruaitu te an man tak wangania an laman lo MP then khat chuan kon soitak CRPH tinin Parliament chu dan dik takin an chunzom ta a ani chuan sarkar thar NUG National Unity Government andin leta a an sarkar siam tu te zinga hian CRPH member NLD member te ethnic minority insurgency group te party te nau dang hruai tu te an telani
NUG National Unity Government alo din tir khan firfiak sipai sarkar State Administrative Council SAC chuan dan pawna an hola chutiang thawin National Unity Government NUG chuan sipai sarkar SAC chu dan pawna an hol ve boka anin pongpui ton lo ve ani NUG sarkar ho tulu ber chu president na an hremek U Win Min ania vice president chu Kachin nam Dua Lasila ania prime minister chu Karen nam Man Win Khain Than ani NUG chu Myanmar mipui tam takin an thlopa sipai firfiak thu neina chak huam ho sarkar na siam tum chu kong chi sang sangin an do dalani NUG hian khovel ram sang pongpui na be sein thei to pa chu meka UN General Assembly nei meka ngai tua tur ania November thla a hian NUG sarkar nge ding changanga sipai sarkar SAC tilam chu UN in an palayatan anem he jok kha ading changdon a ang hle mai National Unity Government NUG sarkar chu khovel ram sarkar panga chuan tuna hian an pongpui thu UN General Assembly an nei ma in an lo puang to ni NUG chuan July ninga khan PDF adina September ni sari khan liando dar vathum ridur durin Myanmar ram mun tin atagin apui apang te ron chuakin sual sipai te chu mani nei rem chan ang hriam sei kengin beile to turin defensive war apuang ta ani hei mi then khatan NUG indi dei apuang anti sakbok NCGUB hun lai le tuna NUG ron hun hi khai khin taila thil tam takin adang lam to ti kan mu theang hun alo dang lam angzelin technology lam thiamna alo sang towa pro democracy moment ti tu te che zia chu karlawa khovelin a hrenghal ta zung mai ani sipai te mi hring chanvo ne chuwa an mi hring puite rong taka mana asoi sak nuwa atha dan sang te sarkho zalen na chanchin bu zalen na ra be sakani thu te hi kan thre zung in an thre zunga ohowa mi hring arwala ati hlum te po war crime atling phani NUG sarkar hi Arakan Army tilo nambil ral thuam keng pol tun ma atanga Myanmar sipai sarkar do dal tu ten an thloma federalism manga ram in kai hruaidan constitution draft po an buai pui tlang thei ani aram chung mi puiten an thlop tlat awangin sum nar tam tak nein budget thial an siam theya reilo te a mi pui ma phar tum ani National Unity Government NUG sarkar hi khovel sarkar tam takin an ngai ven mai ni lovin atak taka lu chil a pui bom tum tu Asian angchi ram intel khom te khuat tia hria ram pali intel khom te baga sipai sarkar tanthina kan hriat Chinese Communist Party takngial pain last minute alo thlen chuan NLD tamjok telna NUG lam aon ta a Myanmar Military Council sarkarin NLD party chi atum mek po chu thiat lo turin thupek aron chuatamaya UN General Assembly nei mek apo NLD sarkar laya an palai thureng thei tura US ramlen changruala tho ho na an lo dei sim po hi mana exile government thin National Coalition Government of Union of Burma NCGUBI chuan achung nung sim exile government hi political science shet lem lo te hria na nei tlem ho tan chuan an ngai ho mai theya khovel history a exile government ral tan sarkar ten ram ro rel na an chan ne chungchang hi hriat tur atam mai ani ti te lo hre ve mai tai langin a thome ole viewer te hne na ngen na han zepleila kan channel min la subscribe saklo viewer jinga khan inom chuan subscribe ti kha min lo me chaka min lo subscribe sak ve ngei turin kanan ngen chuwa tin kan video upload tharte in lo dona in lo mu ngal zel theina turin nang mani tan po arem chak zong dona chuwang chuan notification bell kha betin ola inda don ya